دما بینن ارتباش براستی لکامپا هولی پشتی بویرن کشتنه گدرکت نوا کامپا هولی ده سال 2021 ده گلک بیره کشتی دکت نوا کامپا هولی ده او کامپا هولی بوده مترسیج بو او کسن قد نوا کامپا هولی ده مانج بو و که اپراسیون جهت درخست نوا کامپا هولی ده اپراسیون که بگشتی بو یعنی بالیکاریا هزن سوریه دموکرات بو بالیکاریا اسایش روجاوای کردستان بهر وها هز جنیبون لنوا کامپا هولی هاتا کرن هر وها جی جامع اپراسیون جی گلک او گومال وان هاتا کرن بدستوان کشتن هاتیه کرن نوا کامپا هولی بو و که مترسی پر زیاده چید بول نوا کامپا هولی ده بو و که هر وها جی ريفبريا خسر بانك دكر وان ولاتن مالبات داعش نوا كامبا ولدن وان ولاتي خو بجهزين اليين وان ولاتن جتيده كسك حينها بانغاونا تني حكومه العراقي نهاجي بانغاوان هاتي اريكري لسر فغوستنا مالباتن چقدار داعش نهاجي نوا كامبا ولدن نافي وان بلجي وان تن تومال كرن نوا كامبا ولدن نوا ريفبريا كامبا ولدن تومال كرن او مالباتنا صد مالباتن داعشينه چقدار داعشينه جوي فقرن ولاية عراقي ليش اصلي بسد مالباتن چقدار داعشي نها نافي صد مالباتي هاتي تومال كرن ببلجي وان بناسنامي وان تن تومال كرن او صد مالباتنا فقرن في حفتي دهاتوده او مالباتنا فقرن عراقي لو ما قول جي اصلي بنسد مالباتي چقدار داعش يعني بريار هي بنسد مالباتي چقدار داعش فقرن عراقي انها لصد مالباتي چقدار داعش جي او فقرن عراقي العراق جي لغوري ريفبريا كامبي قلوي دك جي كي تايبت هي كامبا كالبوان دروز دكن لفان اوارين ياجي وان مالباتين چقدار داعش نافا عراقي ده كامبا كالبوان دروز دكن لوي دك جي بجي دبن لو ما قول هجماري مالباتي داعش نافا كامبا وليده بقشتي نزيكي 9000 مالباتي چقدار داعش بوله حياه سال 2011 7000 مالباتي چقدار داعش نافا كامبا هولي دركتي لنها لغوري امارك ناف دستمدك 3000 مالباتي چقدار داعش نافا كامبا هولي هي او جيد دمك بيده وحفتانه صد مالباتي چقدار داعش دركفن بالي عراقي